UNICEF-ova konferencija o včasnym rozvoju dziecka poslužila jak platforma za čeranku saznanjov o novih trendoch a predstavila i novi inicijativi u politiki i programoch, kotri se zanimaju za peršima rokami života dziecka. Ked mace dobri počatok, mace i dobri potencijal za daljši rozvoj. Napriklad, včasne učenje doprinoši ljepšim rezultatom u osnovnej i srednjej školi, uspišnejšej socijalizaciji u društve, a najvažnejše, že dziecko tak ma dobri fundament za period adolescenciji. Як перше, розвой вчасного учення дитятка – то основне людське право. Діти мають право роснути у безпечному окруженню, у фамілії, котра ще стара о них. Друге, найлепше, що можемо зробити у своїх дружствах, то уложити до лепшого відношення до дітям по 6 років їх života. Serbija podobna drugim žemom u regionu. U dajednih oblastoch šitsko na dobrim urovnju, a u dajednih jest prostoru za napredovanje. Učenje u predškolskim periodu dobri priklad. Generalno šitsko u šore, ali može se bud zveljo ljepši. Napriklad, potrebne zdobud vecej znanja u oblasti dojčenja. Zaključenja prinješeni na konferenciji pomognju, že bi se formulovala povolanka na akciju za potrimovku rozvoju djecov u včasnim djecinstve, kotru potpišu resorni ministerstva i tako napravlja svoje djelovanje za dobrobut každого djecka i familiji u Srbiji, a UNICEF predluži pomagac vladi Srbiji u tej roboti.